ariko nanone kuri Chelsea navuga ngo Chelsea Liam Rusinia ikintu yazanye gisa nka ari refresher kuko Enzo Maresca yasigaye nk'amaze kugira abakinyi navuga ngo 15 be aturuniraho amaze kuvuga ati okay woto sine warantsindishije nago uzongera kungarukira mu kibuga cyeka nima mfite imvune akakureba akahita avuga ati ariko rero uko nitegereje ukuntu Magi yameze kirika nta kintu namukuramo ariko Liam Rusinia nk'umutoza ukiza turabiza abakinnyi bose iyo bakimara kubona umutoza mushyashya hari ukuntu bashaka kwerekana icyo babasha kandi noneho twibukiranye neza ko harabura amezi arenga igikombe cy'isi kigere buri mukinnyi wese ukina muri Chelsea arota gukina no mu gikombe cy'isi buri mukinnyi wese arabizi ko muri iki gihe nta mahirwe abonye yo kwereka umutoza ko yakina niba mushyira mu kibuga azatanga ibyo afite 100% kugira ngo ahabwe uwo mwanya nawe umujyana muri equipe nationale iyo equipe remo abakinnyi batarutanwa cyane kuko no utangiye kubarusha bitwa Kole Palmer nawe yasubiye ku butaka nyuma y'igenda rya Nicholas Jackson navango wamuseheraga bikarangira ariyo wiswe umustari asa nkaho nawe yasubiye ku butaka ni bibazo muri campaign nubwo wenda batabigira official ubona ko nyine bitari 100% nta mpamvu kuki tutavuga ko Enzo Fernandez ugiye kugenda ari impamvu Kole Palmer muhuza nizo na Manchester impamvu amuhuza nayo makipe ya za Man City yawozemo nuko babizi neza ko ari kitari kugenda neza uwo mukinyi rero buriya byose dusoma nabo baba babisoma uko abenshi bataginga uko biri kose ari kujya mu kibuga approve ko ari wa Kole Palmer umwe twamenye wabeshye Chelsea kagomba kuyiheka nako wayibwiye kagomba kuyiheka ntabwo byarangira ntiyayibeke nyuma muri no mwaka bikaba bitameze neza icyo kintu cyo buriye ugiye gukora ikintu kimeze nk'intego bigushyira kuri pressure kandi akenshi na kenshi umutwe urimo pressure hari n'igihe ibyo waruzi gukora neza utabikora neza hakaba ikindi kintu cyo kuba Enzo Fernandez asa nkaho arimo kuba undi muyobozi mushya wa Chelsea siniba muri kubibona Enzo Fernandez niwe mukintu avuga uri consistent 100% ni ikipe ya Chelsea yaba match batsinzwe agatuza kura kabona yaba match batsinze uramubona 100% hari igihe Kaisedo abyuka mu gitondo niba ari ukubera iminsi kubaho nabi mu minsi igihumbi ya mbere ari ukuntu abyuka ukabona yaje ari umuntu ugamije kwihesha amakarito kone gukubita umuntu wese n'udafite umupira arimo arakubita akabagiye ku ruhande akabaye suspend hakabigiye Reece James nawe ubona atari 100% mu mukino ariko umuntu ito Enzo Fernandez navango arimo gusa nka ariko overtaking abandi bakinyi ku muyobozi mushya w'ikipe ya Chelsea Mediane mu gihe Kaisedo yaba ari muzima yakinye neza ntekereza ko na Palmer hari cyangwa se na niyo bashaho Santos Chelsea ni equipe mbona ko ifite amakarite kandi ari kumwe n'ibisubizo kuri bench bishobora kuba byagira icyo bikora kuri Napoli urufunguzo rw'umukino ni Antonio Conte mu by'ukuri mu kipe ya The Blues mu gihugu cy'Ubwongereza insinzi 70 anganya imikino 15 atakaza 21 byibuze buri mukino yawajyaga amafite amanota 2 n'igice kimwe ijanisha ry'insinzi yari kuri 66% mu by'ukuri mu myaka 2 yamazemo 2016 2018 mu kwezi kwa karindwi byibuze atwara FA Cup imwe n'igikombe cya Champions League kenshi amakipe yombi akina muri iyi mikino cyane cyane ko 2012 umukino ubanza mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Napoli yatsinze Chelsea ibitego 3-1 mu rugo Chelsea irabyishyura bajya muri prolongation Chelsea komeza itsinze ibitego 5-4 hari muri kimwe cy'umunani kirangiza hanyuma Chelsea ikina n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ubu ngubu muri 99 mu 2000 banganyije na ekipe ya AC Milan igitego 1-1 banganya na Lazio ubusa ku busa muri umwaka w'imikino 2003-2004 batsinda Lazio 4-0 2012-13 batsindwa na Juventus ibitego 3-0 2017-2018 batsindwa na Roma 3-0 2021-2022 batsindwa na Juventus 1-0 2022-2023 batsinda AC Milan ibitego 2-0 Aubameyang na Jorginho 2025-2026 ejo bundi rwose batsindwa na Atalanta ibitego 2-1 kimwe cy'umuvanwe twa Joao Pedro muri rusange hanyuma insinzi bagize bari hanze muri Ligue des Champions ni tariki 20 z'ukwezi kwa 10 ubwo batsindaga Galatasaray ibitego 5-0 hanyuma 2014 mu kwezi kwa 11 kuri 2025 nibyo bagize gutya nibyo batsinda Schalke ibitego 5-0
nizo ntsinzi bagiye bagira mu by'ukuri ziremereye muri iyi mikino ya Ligue des Champions ku mugabane w'Uburayi. mu by'ukuri Nepo ngira ngo wigeza kuvuga uti Napoli irimo irasubira inyuma, irimo iramanuka mu by'ukuri, ariko ku rundi ruhande ikipe ya Chelsea irimo iyo irazamuka. sinzi mbivuze neza, Napoli irimo irasubira mu gihugu cy'Ubutaliyani, hanyuma Chelsea hariya mu Ruziniya hari ukuntu irimo kugenda yongera kuzamukamo gake ibyuka. Is ups and downs kuma ekipe yombi zivuze iki kuri buri umwe kuba gashobora guprofita intege nke za mugenzi kuri uyu wa gatatu? ngo ndibona komoza ku mbaraga za buri umwe n'intege nke ku buryo umuntu yazinjiramo agashaka intsinzi. Gianni Franco Zola yakinira ama ekipe yombi. Magana n'itangazamakuru aravuga ngo ku ruhande rumwe arabona ko Napoli ikeneye intsinzi, ariko aremeza ko bitoroshye. Kavuga yuko Napoli icyo mutoza akora aka kanya kumvune nyinshi afite yagerageza nabango akadekora imikinire. Buravuze ngo gudekora imikinire nyine nko kureba uburyo imikinire yawe itunganya neza, ngo ikaba yakubakira kuri Scott kugira ngo babashe kubona intsinzi. Ngo barabona Scott ari akabaye urufunguzo kuri Napoli, gusa kantu yatangireho kavuga ngo nabyo ntibyoroshye, karakomeye cyane n'umugabo akinira ama ekipe yombi abayabona. Antonio Conte yamubajije yatinze cyane kuri Estevao, yamushimagije pe, avuga yuko Chelsea nibyo ifite abakinnyi babiri, Enzo ndetse na Caicedo baguzwe, ubateranyije ayo baguze hafi miliyoni 250. Ariko irebye amafaranga yaguzwe Estevao ati biteye ubwoba, nta mafaranga atakaba yagura atana nk'iriya. Yamushimagije cyane, uvuga ko ari umukinnyi mwiza cyane aritari remereye. Rero iyo urebye ku ikipe ya Napoli maze match zigera kuri 6 itsinzemo imwe, bikwereka ko ekipe idahagaze neza, ko yagiye igira shit yaba muri championnat yigeze kuyoboraho uyu mwaka, ubigeze ku mwanya wa 4 no kurwana no kureba ko yazaza murenye. Bikwereka nyine ko ari ekipe iri gushita imanuka. Match imwe muri match 6 ntabwo iyo ntsinzi imwe buryo biremereye. Antonio Conte navuga ngo amagambo abayashize ivuga ku mvune. Antonio Conte yise zijya gutangira abaye nk'ikigerageza ikipe ya Napoli kitoroshye. Niyo bazaniye umusore witwa Lorenzo Luca, rutezamo rumeze neza muri Udinese, yaratsinze ibitego 16. Niba ntibeshye nibyo aza kugurwa, ariko ikipe ya Napoli yanga kumutanga amafaranga kuko itari yizeye ko azaza akahita abasha kuba inyenyeri, ko bari bavunikishije uwitwa Luka ko avunitse kuri match ya Olympiacos. Abantu barabyibuka muri pre-season agomba kumara hagati y'amezi 5 na 6, nibyo yaramaze hafi na 5. Bazana Lorenzo Luca, icyo gihe mutoza nagaragaza impungenge ko no mukinnyi utiwe muri Udinese, nibyo yarafite imibare, ariko akakanya ne bahita ubyizera ikimenyimenyi. Bamaze kumutanga muri Nottingham Forest muri iyi Mercato mu kwa mbere. Icyo gihe bazana Rasmus Hojlund, bamukuye muri Manchester United, yari pressure Antonio Conte yabashyizeho. Icyo gihe anabatega ko niba ramuka batamuguriye abakinnyi azagendera. Bazana ba Pascal Mazoshi, Byongirino yarafite ikibazo, bazana Sam Bukema waruvuye mu ikipe ya Bologna. Ndabyo ko ikijya mugurira abakinnyi rwose ubona ko Conte yatangiye sezo yishimye. David Neres warumeze neza, bazana Kevin De Bruyne ahita agaragaza ko ari umukinnyi uzatanga umusaruro. Ariko iyo urebye nyine ya performance yo mu minsi ya mbere, anayoboye urutonde akaza kugira shit imeze itya, ahuzemo na Bandere Zamboango ufite cyavuze kuri ekipe yaba ku ngoma ya Conte na mbere yaho gatoya ku bwa Spalletti. Yavunikishije abakinnyi bafite ibyo bamuha, yaba nk'abayobozi mu buryo bw'imikinire leadership, barayibuza umuntu nka Zamboango ukabura na Kevin De Bruyne, ukongeraho kubura Lukaku. Ibyo bikwereka ko ari ikibazo gikomeye. Wisubiriramo no defense Lamine Rahimani wakaba yari umenyereza Byongirino, kuko ku bantu barebye match ya Juve uyu mu defenseur Yohani Jesus wambara nimero 5 wari n'umusimbura yakoze amakosa birakostinga ikipe ya Napoli kwititsindwa igitego. Hari occasion passe kado yihereye ikipe apasa umwataka w'ikipe, orani kosa Zubimendi yakoze, witwa Yohani Jesus yakoze risa nkaryo neza mu buryo busa. Amakosa abiri ahita costing ekipe kwititsindwa ibitego 2, ikaza no gushyiraho icya gatatu Juve. Bikwereka ko nyine ni kibazo cya defense gikomeye. Kwirebye Stanislav Robotka ni umukinnyi na Napoli imeze neza, yari ahari nawe atwaye, akinana n'aba Bazierinski na Zamboango ari mediane ya 3. Ariko Robotka ari kumwe na Scott urumva kubundi nta kibazo cyakabaye kivuga. Ariko urabireba ugasanga aho havuye Scott imbere mu basatira wadufashaga kuba mwiza wabaye meilleur joueur wa saison. Ninde uri buhakine mu buryo aziba icyoko Portana dahari, Neres dahari,
biragenda bite niyo nareba neza no mu mibare mu buryo bwo gutsinda Rasmus Hojlund muri iyi minsi ntabwo ari gutsinda kubera iki babandi bamugaragiye bamufasha kuba mwiza ntabahari nyamvu Napoli sibye no gutsindwa ibitego nayo gutsinda igitego ubu byabaye ikibazo vuga ngo nubwo akina na Copenhagen ikabasha kubona igitego kimwe Copenhagen ituzuye ntabwo iri bugire ubushobozi bwo kurenza cya kimwe kubera ko na atake yayo irabura abakinnyi b'inkingi za mwamba ariko na defense yayo ntiyizeza ko icyo kimwe iri bukirinde nizo zari zirita za match 6 babonyemo intsinzi imwe uyu munsi rero nta gisubizo ubona cyose ko noze nitegereza ndavuga ngo nta gakuru keza ka Vinapre ku bakinnyi bari mu mvune ntako mu bakinnyi bose mwabonye babuze bakina na Juve nta numwe uri bugaruke bakina n'ikipe ya Chelsea vuga ngo Chelsea ubivuze neza none tuyigiyeho yo yari nziza cyane uri gutsinda Crystal Palace Oliver Glasner uramutsinda ukabona ko nawe wabuze igisubizo icyo ari cyo cyose ekipe ya Chelsea umutoza ari ya Rossenior kuva yahagera nibyo utsinze na Pafos ni insinzi uko wabyita kose utsinze na Brentford 2-0 uri kumva byibuze izo match ziheruke 3 zose iriya Rossenior yarazitsinze yinjizamo ibitego bigera kuri 6 yinjizwa igitego kimwe gusa hari icyo bisobanuye ku mutoza mushya kubona aya manota cyangwa se n'izi nsinzi biraremamo icyizere bwa mbere na mbere groupe sibyo kuba mutoza nk'ariya Rossenior nawe biri butume wiyumva nk'uwakiriwe neza muri ekipe ariko byibuze na groupe kubona byibuze itsinze izi match 3 bikurikiranya harimo clean sheet 2 nacyo ari cyo gisobanuye kuko ikipe ya Chelsea ni imwe mu ekipe afite mediane nziza pe ko ikipe ya Chelsea ifite Enzo ikagira Caicedo ukagira na Korpama mu gihe Korpama dahari twagiye tubona ko na mbere yuko Liam Rossenior aza hari uburyo Enzo Maresca yari yaragiye abibyariza mu kuvuga ngo reka ndebe uburyo groupe yose yampa umusaruro cyangwa se je collectif na yubakiraho ku buryo bwo gusimbuza witwa Korpama tubona imibare ya Estevao Willian iremereye tubona imibare ya Pedro Neto tubona nyine yabishakiye mu buryo bwa je collectif kurutuko bubakiraga kuri Korpama byanatumye buri hari ikintu cyakozwe kibaye n'igisubizo kuri Liam Rossenior mu gihe yaje ntabwo amaze igihe abana n'uwitwa Korpama kuko nk'amace 2 zeruka ntari kumwe nta mufite rwose ariko nibuje ikipe ya Chelsea kubona insinzi vuga ngo ni byateguye na Enzo Maresca buri Maresca nayo ni test yararimo ese mu gihe Korpama dahari wabitwara ute kugira ngo ikipe bashe kubona ninde wagutwara ariko yatwerekaga ko buri match yakora intwari y'umukino tukabona Estevao araje arangije match tukabona Garnacho araje avuye bench akaba yarangiza match cyangwa yabanjemo arabikoze Jean Pedro uyu munsi ejo bigakorwa na Enzo cyangwa Caicedo hano twabonye Caicedo bimufasha nayo gukora imibare myiza cyane cyane byo kuba icyo gihigeze kuba ariyo mukinnyi ufite ibitego byinshi muri Premier League kuri Chelsea murabyibuka icyo rero umutoza yasanze nawe yacyubakiraho ari gukora iki rero nawe namukundiye ikintu kimwe iriya Rossenior nibyo wakora rotation nayibwiye n'umutaramu ningira ngo ni na Gerard wakora rotation nibyo ariko rotation urayikora ute banza utwereke 11 bawe beza bande bajya muri yo bande uyu munsi ese Garnacho mu gihe wamukenera yinje yasimbuye arasimbura nde arasimbura Pedro cyangwa arasimbura William bitewe na hari kuboneka umwanya ariko tubyemeranye ko uko byagenda kose Garnacho nawe yaza akagutsindira match imwe ashaka kumara izindi 3 nagagera cya kintu cyo guhozamo ariko Pedro Neto ashobora kutagutsindira igitego ariko wo create mu kibuga icyo yadufasha cyaruta icyo Garnacho ari budufasha Estevao muri cyagiye Korpama tarahari yatweretse ko ari umukinnyi waba mwiza yadutsindira igitego akatufasha no mu buryo bwo gupasa uri kumva ko urumva Estevao ku mibare ye uyu munsi muri Premier League afite assist 2 n'ibitego 2 muri match 18 muri Champions League amaze kubatsindira ibitego 3 muri Carabao yabatsindiye igitego kimwe muri match amaze kubatsindira ibitego 6 amaze no gutanga assist zigera muri 2 n'urari rw'ibitego nk'8 si bibi ni nacyo Conte yavugaga umwana ufite tara ugikina bwa mbere ku mugabane burayi muri izi ligue zikomeye wisuhera muri Premier League Estevao uri kumva
ariko isubasha no kwitukaba utweretse yuko uri umukinnyi wabasha gufasha ekipe nka Chelsea. Nicyo umutoza arimo avuga Antonio Conte. Umutoza munini ura wicara akaba yararebye umukinnyi akaba nabizi yuko mu byo ategura byose agomba kurwana n'uburyo Estevao abasha kumuneutraliza. Turavuga Estevao waye mwiza atanze assist kuri Joao Pedro watsinze igitego muri match iheruka, yagize urari rw'ibitego bibiri. Uvuga ngo niba afite assist akabasha no kudutsindira igitego muri kwa kubura kwitwa Cole Palmer, mu gihe tuzi ko Pedro Neto ataba mwiza muri cyagiye uvuga ngo urashaka ko yassistinga, byibuze nadufashe kuri work rate ye ku makrosi abasha guhindura ku buryo abasha kuderanja adversaire, kuko umukinnyi uri kumwe na Pedro Neto buri munota ugomba kuba uri amuvoma oya cyane abagenzi urakora. Kandi ikindi umukinnyi uri inyuma kuri gatatu afite umukinnyi uza kumwungana, muzarebe kukureye yafite Garinacho kukureye agira tanance buri munota y'amakarito avamo y'amakarito ruje, nta yindi mpamvu. Garinacho nujya mu buryo bwo kudefanda zero, kandi no Garinacho uzishaka arashaka kwakirira umupira ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri. Vuga ngo niba ashaka kumugereza umupira ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri, nawe undi muri inyuma kukureye yarazamuka, nazamuka mu gihe Garinacho atabasha kugeza umupira imbere bakiye umwaka, adversaire nta kindi atakira umupira umugongo kukureye. Usicyo kukureye bikora ni amatakre ari muri riske yisanga yabukuriyemo ya makarita atuma abona karito ruje. Niyo mpamvu Liam Senior icyo akora cyose Garinacho nawe aracyamwakira nk'umukinnyi usimbura. Vuga ngo kubanza gukora abakinnyi bawe 11 tukababona Liam Senior biragufasha none kubona resulta nziza. Mu gihe Cole Palmer hari Andrés Santos arasubira kuri bench, Enzo Fernandez akinana na Caicedo na Cole Palmer. Mu gihe Cole Palmer dahari bagize amahirwe babonye umukinnyi nka Andrés Santos yitoreje muri Strasbourg uzi imikinire ye uri bumubyaza umusaruro. Uyu mwana nawe yatweretse ko na Romeo Lavia kugaruka byagora banza mu kibuga cyane, kandi yitwara neza cyane akiri iminota yose kuri match ya Crystal Palace. Kwereka rero ko niba babonye 11 baye beza, Joao Pedro akaba ari uri bubanzemo, nawe icyo bimusaba ari uko ari bugira uruhare mu buryo bwo kubona ibitego kwa Chelsea, mu gihe atweretse ko yamaze kubana. Kuko hari ikintu kimwe Chelsea ifite ikibazo nicyo Samir igeze no kubigaruka aravuga ngo Liam Senior twarimo tuvuga ko yatse umudefenseur bikunze. Mwabonye ko icyo kintu yakoze kise gituma Chelsea kura mu ntizanyo byose Anselmino. Aaron Anselmino ababaye cyane mu marira, yari masezera abakinnyi bagenzi w'ikipe ya Dortmund, kundi nizanyo agomba kurangiza umwaka, ariko harimo Kroos ivuga ko Chelsea mushatse yamuzana. Kuri Liam Senior aganira n'abayobozi ba Chelsea yabwiye ngo bishobotse ntacyo groupe ko bamwerekaga ko nta transfers yambaye Chelsea ntabwo turuje ku isoko. Ikimenyimenyi Douglas Costa nta kindi bapfuye, Chelsea nishaka gusubira Douglas Luiz wisubire muri Aston Villa, nta kindi bapfuye. Twari tuzi ko agomba kwerekanwa umukinnyi wa Chelsea kuri uyu munsi, wabonaga ko bakeneye umukinnyi muri mediane, ariko umutoza si gicerekanye ko akeneye mu umukinnyi cyane, ko arabona ko afite ibisubizo byibuze. Ariko kwera ko ikipe ya Aston Villa ikipe yagoranaga ya Juve kubyo Aston Villa kubyo ikipe ya Chelsea yasabwa gutanga na bike Chelsea yasabwa gutanga kuri Douglas, ko ari umukinnyi muri secteur batabona ko bamubabaye cyane, baretse aragenda Juve direnga n'andi ma equipe, ariko muri defense aberetse yuko yakeneramo igisubizo. Kandi uyu munsi Chelsea nubwo ari equipe n'ibyo idafite rutayizamu wavuga ko ari tayari cyane, ariko byibuze baragerageza bagashakira hagati ya Liam Delap na Joao Pedro. Baba ngo nabo bakinnyi Cole Palmer iyo yabatsindiraga bakagira n'ibyo bitego Estevao yabafasha gukorana Garinacho, babibumbira hamwe mu cyitwa take yose cya gice cy'abakinnyi basatira, kaza abakinnyi bane bakina imibare yabo yose wagerageza kuyibyaza umusaruro mu buryo busatira. Ariko defense nawe yarbizi mu kuza muri Chelsea ko ari ikibazo gikomeye. Turavuga Joao Pedro ibitego 8 muri Premier League na assist 3, sorerwa ibitego 11. Ese Arsenal utayizamu wabo yitwa kuyoboye afite 5 Vita Gyökeres. Yes, Man City si Erling Brot nawe maze match 8 yatumbagiye afite 9 adatsinda, ariko afite ibyo 20 nawe ashaka kumara match nk'ikenda atsinze igitego kimwe nacyo kuri penalty bitari muri open play, atsinzemo igitego kimwe. Urakoze cyane. Bivuga ngo si indwara yawe muri atake wenda ko uyu munsi washakira igisubizo mu bwinshi bw'abakinnyi basatira, ariko abo bandi noneho beza kuri wowe bafite cya gice cyitwa ko cyugarira gifite igisubizo. Niyo mpamvu umutoza ari yatse Magehi nawe yari yamusabye, urabonaga ko ari umukinnyi wagurwa make, kandi Chelsea yabigaruye umwana mu rugo. Ariko Chelsea mwereka ko bidashoboka.
Chelsea nta kindi ikoze. Reka none twe tugarure Anselmino wacu n'ubundi wacu Liam Rossenior ikibazo ari kurwana nacyo ni icyo ngicyo mu gihe Levico yera ataragaruka biragaragara ko ari bwubakire kwitwa Trevor Charoba ndetse na Wesley Fofana niyo ndabireba neza yaba Fofana na Trevor niwe wizewe niwe baturunira yaba Tosini yego uwo ubonetse araturunira kuri Trevor Charoba babonye ko yatangiye n'ikintu cyo kuvuga ngo mu gihe muri Mediane mufite ikindi gisubizo cya André Santos Reece James imibare yawe defender ni myiza pa raporo ya Gusto bari nacyo kibazo Enzo yajyaga agira nibyo ushobora kuvana Reece James kuri kabiri umuzana muri Mediane rimwe na rimwe banabikoraga atari uko muri Mediane hari icyuho ugasanga niba Reece James ahaje bareta bafata Enzo akina 10 bafate Kaiseda kine nk'umunani ubundi bahita bafita Korpama ajye ku ruhande Korpama umuvanye mu gitereko cye cyane nimero 10 hari ibyo atari bugwe kuko aho yari mwiza naho yakoze ya mibare yose ari ku 10 ariko uzi ukoze urashaka gushakira umwanya abakinnyi kandi bitari buguhereza irita Liam Rossenior nta kindi yakoze Reece James isubira inyuma ko niba mubyibuka muri cya gihenzo yajyaga ashaka gukina defense aturongo arebe ko yagira balance muri defense n'ubundi yatwerekaga ko n'abaxiare babiri bari bufatanye na Reece James ko Reece James arabaye ikintu cya speed badafite aba Benoit Badiashile bavuga ngo muri cya gihe dukeneye 1 contre 1 ninde mukinnyi wadufasha ufite ubwenge bwo kuba atakora ikosa kuko ari umudefenseur nyuma byatuma abona karito Tom Charoba cyangwa Reece James ugasanga yaba Reece James kuko ari huta twagega tunabibona uzareye n'amakuvertire yakoraga ugasanga atabaye abadefenseur be central akuyeho umupira kubera iki speed icyo kintu rero Liam Rossenior aragikoza ati avuga ati Reece James isubira mu mwanya wawe mfite defense ifite ikibazo Mediane nagira uko nirwanaho Estevan imbere arantwara sindi bukenere za centre zawe genda ufashe Trevor Charoba na Badiashile ko no Badiashile amakosa aracyakora no kuri Crystal Palace Mateta baratangiye afungura amazamu bikaba bibi kuri Chelsea turuka inyuma muzamu ukuramo yarawumwihereye rwose yarawumwihereye ariko atamuhaye si iryo kosa ryo azarikora n'ubundi Badiashile n'ubundi nibirarangira rero ngo ati Reece James igenda ubegere na Kukureya abari hafa ubundi bisubizo imbere ngira uko bishaka urumva ni balance ashaka gutanga kuri equipe ubazanye Anselmino uvuye ku ishuri Isigina Dona Park yakinaga imikino yarayibonye ni nayo mpamvu abonye Dortmund byayibabaje kuko ntabwo icyo yumvikanye na Chelsea aricyo kibaye ko ama equipe nka Dortmund ntabwo afite ubushobozi bwo kwitajya ku isoko mu isoko ryo mu kwezi kwa buryo butunguranye biragora ama equipe niyo mpamvu uzasanga ama equipe mato kubakuramo umukinnyi mu kwezi kwa mbere bihagararaho bagorana nuko baba suko amafaranga batayabonye ariko kwiturambagiza umukinnyi direct biba bigoye rero nta kindi no gutanga balance akoresheje abari ariko none yakira na Anselmino aragerageza byuze kumubyaza umusarare ko Chelsea ntekereza nta gikombe ishaka kuza muri playoffs sicyo bifuza muri Champions League barifuza kwita bajya mu 8 ya mbere byuze bivuga ngo bahise bajya knockout kimwe cy'umunani ibyo bazayibara bagezeyo arwaye no kuza ama equipe ane ya mbere byaba ari cyo ngicyo kuri Liam Rossenior urakoze cyane ku busesenguzi bwiza kandi mu byukuri burimo byinshi kuri ikipe iri gukina ziri ku nshuro yabo ya 20 ubwo ndavuga mu myaka 20 ubwo ni imyaka 20 nyirizi na Chelsea irimo gukina imikino Ligue des Champions nyuma mu mikino byibuze ubwo ndavuga byibuze myaka 20 ifunze bari gukina Champions League ntiyasibye se yasibye ntabwo mvuga direct muri rusange imyaka 20 Ligue yahindurirwa informa mu 92 ni ya muri rusange ntabwo mvuga ngo byibuze imyaka ikurikiranye we byibuze inshuro 20 mu byukuri bakina iyi mikino byibuze mu myaka 8 itambutse bageraga muri kimwe cy'umunani kirangiza equipe de Boston ubwo ni imyaka 8 nyine n'igihe ariko bakinye muri conference we ndavuga muri Champions League wonyine ntabwo ndavuga byibuze kurenga groupe se do muri 8 beruka kwitabira Champions League yego bageze muri kimwe cy'umunani kirangiza ayama mu mikino 5 bakirira hanze muri Ligue des Champions bagejemo imikino bangije umukino umwe batakaza imikino 4
bari hanze banganyije umukino umwe batsindwa imikino 4 muri rusange. Hanyuma intsinzi imwe bagize bwo muri iyo mikino ndavuga 5 byibuze bakinira hanze, uretse iyo ngiyo nkomojeho ni intsinzi babonye kwa Salzburg mu kwezi kwa 10/22. Ikipe de Blues kandi byibuze mu mikino 22 noneho iburayi muri rusange. Conference Europa na Ligue des Champions byibuze mu mikino 22 byibuze buri mukino bawusoza babonyemo igitego. Igihe baheruka kubura igitego mu mukino nubwo batsindwaga na Madrid, ndavuga Real Madrid mu kwezi kwa 4/23 batsindwa ibitego 2-0. Indi mikino bayibonagamo byibuze igitego muri rusange. Umukino heruka bakina n'ikipe Pafos mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe yo muri Chypre bagize passing accuracy cyangwa se kwa kundi mutanga passes zikagera ko bifuza kuza muri rusange kigerango cya 94.5% bwa mbere kuva 2023-2024 batangira kugaragaza imibare nk'ingi mu mikino yose muri rusange. Kaisaro Moises muri umukino yateyemo shot on target enye. Hanyuma Ariya Morozini ni umutoza wa mbere utsinze umukino we wa mbere muri Champions League nyuma ya Tuchel Thomas 2021 muri rusange. Chelsea nziza ku mpira y'umutekano muri sezo kuko imaze gutsindwa ibitego 3 biturutse kuri Cornell, igitego kimwe kuri kufura n'umupira umwe uturutse kuri kwa kundi barengura umupira mu kibuga n'amaboko bisanzwe, nabwo bari igitego kimwe muri rusange. Nyemerera nagataye akantu reka nkagaruke twigenda. Ariya Senior mu mikino 5 amaze gutoza Chelsea yatsinze Mine, turabyibuka ko yamutsinze Arsenal muri Carabao mu mukino banza kuri Stamford Bridge. Muri izo match 5 yatsinzemo ibitego 13, atsindwamo 5, abonamo clean sheet 2. Hari abakinnyi bamaze kugira uruhare mu bitego ku ngoma ye. Mwumve cya kintu Enzo Maresca yarakoze, navugaga ko nawe yabaye nk'ugikomerezaho mu buryo bwo gushaka balance kuri equipe. Abakinnyi bamaze kugira uruhare cyangwa se bamaze kugira uruhare mu gitego kuva yaza mu mikino 5 yonyine. Uzi imbere ni Enzo Fernandez amaze kugira uruhare rw'ibitego 4 kuva Ariya Senior yaza, ibitego 2 na assist 2. João Pedro amaze gutsinda ibitego 2, Garnacho yatsinze 2, Estevao kimwe na assist, João Pedro kimwe, Pedro Neto kimwe na assist nawe, Matthew kimwe na assist, Caicedo kimwe, Korpama kimwe, Jorel Hato kimwe, Tosine yaragitsinze na Facundo Buonanotte yaragitsinze. Bivuga ngo nabakinnyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 abakinnyi 11 abakinnyi 5 yonyere Ariya Senior amaze 11 bagize uruhare mu gitego. Utaratanze assist yatsindaga igitego. Hari icyo bivuze. Nureba neza urasanga arabo muri secteur zose, yaba defense yaba mediane na attaque. Bango bakinnyi bagera muri 5 bamaze gusavinga, mubanze gutanga assist. Iyo ufitemo abakinnyi bagera muri 5 bamaze gutanga assist mu mikino yawe 5 bagiye batandukanye, kandi no bagaruka muri cya gice gisatira ko abakinnyi bose batanze assist. Na abakinnyi William Estevao akina satira, Pedro Neto nuko, Maggio nuko na Facundo Valente Buonanotte. Undi ni Enzo. Ozi Enzo assist 2 yatanze ngo ni igihe akinishwaga ku 10. Vuga ngo nawe yakinnye 10 yatanga umusaruro. Icyo kintu cyaba ikintu gifasha Ariya Senior. Ahubwo ni kubibaza ngo na amavamuhira kuri we cyangwa bizakomerezaho. Icyo kizasubizwa guhera ku musi imbere gato. Urakoze cyane. Ejo nabanza mu kibuga ndavuga Reece James araba abaye captain wa Chelsea mu mikino 50. Reece James arabari ibitego 2 kugira ngo afunge ibitego 50 yo muri Champions League muri rusange. Sengane gusase no se Sengane muri League bakinye ryari itubyibaza mu bacanga ku mugabane burayi nayize ngo ni muri 50 muri rusange ya Chelsea. Urumva yabare kinye ryari? Oya nayize ngo uravuze 50 ya Chelsea 50 muri rusange, ntabwo ari muri Champions League. Abanje mu starts Enzo cyangwa Reece James 50 nabanza mu kibuga ku munsi wewe, nabanza mu kibuga ku munsi wewe araba abaye captain wa Chelsea mu kiro 50 gusa vatangira kuba captain stats kubanza mu kibuga ntabwo uri kunyumva neza. Abanje mu kibuga ariko mu 50 yo ku mugabane burayi 50 yose muri rusange